Kada ljubav postane deo show programa, mnogi posumnjaju u njenu iskrenost. Ipak, kako se osjećanja ne mogu sakriti pred strašnim objektivom kamere, imali smo priliku da budemo svedoci različitih ljubavnih priča koje su nastale upravo u reality programima. Budući da su primorani da vrijeme provode na malom prostoru, hemija među učesnicima reality programa se brzo stvori, te i osjećanja brzo planu. Koliko ovi parovi imaju šansi za uspeh, pokaže samo vrijeme. Kako danas oboje žive različite živote, mnogi su zaboravili činjenicu da su Ena Popov i Marko Miljković jedan od prvih reality parova koje smo imali prilike da gledamo. I dok je njihova ljubavna priča tada privukla veliku pažnju, kada su se ugasile kamere, ljubav Ene Popov i Marka Miljkovića nije opstala, te se par vrlo brzo razišao. Ena je ljubav svog života pronašla u Nenadu Čanku, a Marko se posvetio svojoj karijeri, a javnost je imala prilike da ga kasnije vidi u još jednom realitiju. Priča koja je potresla ceo region jeste definitivno zabranjena ljubav između Nikole Nemeševića Nemeša i Marijane Kovačević, koja je tada još bila u braku. Pored mnogobrojnih peripetija, par je svoju ljubavnu priču nastavio i kada su se kamere ugasile, te su prošle godine izgovorili sudbonosno da. Ipak, ova burna ljubav je nedavno naišla na mnoštvo spekulacija, budući da je poznata Hrvatica skinula svoju burmu, a da se poznati muzičar vratio u Srbiju. Međutim, oboje se o ovoj temi još uvek nisu oglašavali. Ljubavni život mlade modne blogerke Lune Đogani postao je glavna tema čitavog regiona, budući da je ćerka Anabela Atijas i Gagija Đoganija ljubav pronašla u reality programu. Mladi pevač Sloba Radanović još uvek je oženjen, a njihov ljubavni trougao ne samo da je privukao pažnju svih, već se dodatno zakomplikovao kada je u popularni show ušla Kija, supruga poznatog pevača.